letter the achira wo busia for ewo wo se chire po kasa enti no kan gwa kasa mu chire po kasa mu ni epiapem twi mu na fe de yen hye efe dwuma de ne hyase yo mi nuanom ekroponfo ni epiapemfo moba munua mowofa maja kumankum ayapa na ene me komunkra ana se mi gina apriso yechiamo ye baba kan nsem bebre efa epiapem ho sanse woka konfa not ya sempe na efa epiapem ho nti baby bi obi wo bia no onhwe na ini ankasa kasa nyo epiapem ba yo epiapem ankasa eni ene mo me ene nyame de ene ene bi ene se mankum sere kwan irafa de miele afimonso obi akene pe meke kene ya so kwa echi HRTV ni akamokrete miri akamokrete bakwasem ni bere na be fo ese ni obroni be kan October month ni pe be sakna bo akreso amante ni wayade nice it's no chirepon gwan na the same kasa chirepon no gwan no dos no say ye kan say akana akan enye twi nko eno 44 cry akanfo sa 44 bi no mo ya akanfo ntino achemfo ya akanfo yeah ntino mun tite wo ko chirepon ni wo nofa omo ye gwanfo ena wo ko fanti achirepon bi wo nof yeah bi wo nof ebi wo fantim ebi wo nsima yeah nti ye gwan congress some nti chirepon so massive info chirepon fo sa wo be kan ehuma akwachire kakra na ye frɛ opanyi bi atare from na atare from no brank na for ebaye no na atare from no e wo hodada enti be bi potin na atare from no fi no no bi anim ba na oyokofo pa atare from no so na nam na ekwapem bepo no baye ono ano hwe ya kofa kwa obi poso ni ade nyina ono baye no na otatena bepo so se na dwen ni se adomfo oba obedi kan hu nti ye na atare from no ofi north watchre poni ho emo baby ofi be do Ghana chire oh ti chire poni na wo north no ho na originator of chire pon for oh I see to know kasa na kind na northern region kasa yeah chire pon kasa ukugwa kasa na mo chire pon nifo no so obi gina ho bete ni America no oba ekwapem kra na ye wo late ansa na ye wo chire pon no se late fo kasa yete ena omonso kasa yeso ye kasa omote ase kwapem kasa ya Asante Forte Fantini kasa Asante Forte but just a wood team kade kasa enye the same but say in crime any Gandangwe any crop okay ati obi kasa ba the same yo ya dase yo yen go straight to your point no okonfonachi ya tete ne ho nsem bebre ebiso ya Asanteni ebiso fi agona ebiso yokroboni ebiso si ofi ewukugwa te se yen hu stories ni bebre na fi manfra na be frafra na mana yesamti bibia ho no na since uye ewukugwa ni no a wonya ewukugwa ni ba no boye ewukugwa ni no na te se wo furu mafi ewukugwa hoso na se so ya te se Asante friend ebiso kabuzo ya nzemani ba ho ni ate se okonfanochi efi itine ye pese chese okonfanochi no man no na ba akọ sem kakra na biebie me hu akonfanochi nansa na no who he is my clear picture of Konfanochi yo ankasa asem we ye frɛ opanyi bi ofifie ho ye frɛ no asokwa hene yawlabi ono na honhom no ɛwɔ ne so sebi se ogyinamu na ɔka abakwasem no a arefre embem sanka o America ha anka na me be na me de na betena ha na obeka na oni ha ntino
so waka bebre ma o de gu kotodwam nti na am de obetimi ebie so abaye me ka kosi point bi oni ho no me ka minim na ne tie ni say nkrofo to me ka ba kwasem no na obehwe no oka nkosi so esan say okonfo no che ne ho abakwasem no efa eye honhom mu asem okay nti ya me bo opanyi yala bi ni din no ofi ase ka abakwasem no a utumi hu se abeduro no enti na no mpopo wo ho ena obi ka no kra abon se oye bold na ode ka obroni kan ya mi fi bronim ho me maame efi bronu ne friend ayempede ewo okugwa udu okugwa na nkasa ayempede ya na chese okonfo no chi ebronu no enti no nkrofo ekeka se anochi fi ha aya na mi hia won ka mebisa on question say sa anochi ne papa po na monim na anochi ne nana owo ne papa no ye friend sen na ye den kwan ye de anochi eto no ye trance na ye ka abakwasem na sabi impreduasa honhom no be hia mu nti wanompa konfo anochi asem no womo mo ka se ofi ha nyina obi ani ho wo na bakwasem ka ko si bra odikodu kumase kana mo kan keke se konfo anochi fi ha ebi se ofi voter region ebi se ofi nsema na se de ohine osiso ewukugwa hene ekra so be man history of konfo anochi ene na me di kan ka tro se won fi bro no ni mu a wano bepa ewo konfo anochi asem nti wo behwe a obi a won fi bro no bia ni ho a watumi aka okonfo anochi asem te se ne ayen ka no so ohine de o ye de kod kokwem etetew ema ho sa na history ne kasa tie because ewukugwa the main history of ewukugwa eyo konfo anochi eno kana man beti din ewukugwa kenya okonfo anochi ankame ewukugwa ankame nyejo sekara met crapo pen because go for be na minu amuso mfe ewukugwa de co school no obuzo so ofi for sim fe kwapem enso na ewukugwa na no eden ofi won enti no onkohene ne de he should know and because me I want to establish the point said nya obeka no ye begie no atom si ohene ne de na na medical akacho say ne obeka okonfo anochi asem trodo no fibron no nim it doesn't matter say wo fi kromo ho say wo fi bron no ma ohun bia ntumi nwura mu ma wonka yo enti se bia sabi impreduasa impanyifo bu be se wo tena ahemfie cha na nche se why de shi no correct enti for the fact say ohine no efi kromo no owo ne bron no a ofim ene emu abakwasem enti no na mini hwara ena omoko interview ohine no na minim se bia na asokwa hene ya labi wo ho a ebia na oni ho nti ohine kire ne a obetumi aka ono kwa so ka se nye 70p ni ye ka na bebre na no ye kokomu asem nti se bre no na ayi opanyi ya labi wo ho a nkobesuma se enko frɛ ne mra na ometena se na onka yo ene fa ye kwa asem ne so e di kan da no me kan se eson agro bia ne nasa nti se obi a de ne ye ne dia no obetumi wan obetumi afom kakra yo so ya nti no okonfa no chi no oye wukugwani ye wo no esie ne fruma ewa wukugwa okonfa no chi fie ewo ha obi anim se okonfa no chi fie ni okonfa no chi ye niema bebre wa wukugwa ho ansa na asante fo befa no okonfa no chi no ne nana a owo opanya no ono na ye de konfa no chi to no ye friend no a J Frimpong. Oh, okay. Your friend a J Frimpong, Kwaku a J Frimpong. Excuse me, Kwame a J Frimpong. Konfanochi papa no. And nothing na make can say obisi or konfanochi when you didn't tone.
no nipa na yɛde no to no fi so bia say we yɛwo no ha ne papa ne hwan na ne maame ne hwan ɛna ne papa no ne maame ana ne papa ne hwan yɛbisa abusuan ne abakɔ no nti no Okomfoanoche no din Okomfoanoche no enye ne din. Okay, the din say the same. Your friend Kwame Frimpong. Okomfoanoche ne friend Kwame Frimpong. Ne papa and your friend Ano. Ne papa and your friend Ano and ne maame de efu akobe. Na niema Okomfoanoche ne be mu no eye say fan say wa wo ba na da bia te say obai e wo fie ha na da bia wo yire fro say mi wura hwe na wo say oba na ye niema bebra akora keto abehwe na oyese na wo yire frɛ no say mi wura hwe na nkrofo besra mo da bia no a say o de da bia na e beba ha mi wura hwe oh ene ma bia oba na yede tun di mi wura hwe ten krofo di edi ne ho fe say mi wura hwe ni afro oba no hwe oba no wodin che no eye bokasa no na che se hwe meka do o ti say oba no wodin ba asem nkrofo ta kafa akora no ho no ene yede ato no din te bia wa oba na fe no mama ne be si ho akodu ba bi na wa hwe ne din ankasa akora no na yira enti ne edi kan no efu akobe ewo Kwame no na wakata ne nsa no sei na tetene ne ewo ofie enti bro mo wo akora na wakata ne nsa no na ese ekofre ne papa ba sei bia mamre bi nti na akora na ba wakata ne nsa no ana nti mpanyufo etumrika ba se sabrende ya wo na wie nti nkrofo tumi ba nti ntuma asana sene ne ade a ba nti mpanyufo epa ebehwe sakora na mo ne nsa no na eso mo ya amamre no mo bue ne nsa no na mo ya amamre bue ne nsa mo na bebia ese odwan ho nwi ni ade ne kura akora ne nsa nti no first word I was say ano hwe mi kura oba enti ano no ena ye papa ne din na chi no eye kasa arse chire se hwe enti ntie mu no omuhu eno no na je se akoye se anwamade obi e kasa ye anoba no ye wo no na bibi kura ne se nse wo mo ani hobi no beka ne bebre yate se yesese bada wo mo wo ho ndi wo hu se ase enwi odwan ho nwi ne kura abufrei nti eno nti nkoda na oma ye bibia awie abufra ya wo ne nde ewoma obehwe na opia ne hokọ na ne maame no anohwe te bia na je se anohwe obai yesi anohwe akora o ndu ba bia no obehu na owia na system bia na ne maame no frɛ ne papa no attention anohwe enti nkrofo eba fie ho prebia ewo omo no so de da bia no wo ma okunu ho nto no kra na anohwe nti aye se omo hu sakra na ye bibia na omo de side no ne maame no anohwe omo di oba na ho so nti anohwe no ena eye se omo de frɛ akora no na akora na nkasa de na ne din de Kwame Frimpong ye de ne to ne papa Kwame Agye Frimpong no nti ne ya sa Anoche no e ba ye na machi ba onana na de ano no ne papa na de ano onana o ti de ne to ne nana no de ne to ne nana no na de Frimpong no okay yo okay nti wa brabra so be hu the birth of Okomfoanoche a ne friend Kwame Frimpong a enam opapa nhwe ebeda asoma ne ya Anoche no nti from the birth no e dey na see enti no
ye wo no sai wi sa ne mani nyina akoso no opagya kakra no na se edin na beda hoda wanya din dada nti tambia nkrofo sorry anopa memu adi na chi bebre nti eno no mu no eno fiase obedi odien na obedi baby a brother ha ban ni atiego obia de ni obedi no se fansa to so obia de ni sa to ni de so nti no o penyum to ba yes o to nyuma obia mu na de so na ne awo ka se o pese odi no na ewu nti fani se minute we na sa anwasam na baba ko a tade a chia obesan akọ sa nti ebe ye se krom muni nyina ma sorry a na omudi na chi kan se udi na chi a nya obedi nkwa de emo di grofo obedi na chi nyina sa na onyi okonfa na chi ni amedi kan hye ha ne se no nye konfo nti edu no oside nya asa din okonfo na chi sa na tie anochi ndi na ewo hwa nti no opagya na oye anwamade no musa tete no na me di kan se sanka ye abrochimam ba bi no bepie ya nka ye nka so e komfo ko mo mane prophet na mo mano din foforo na tete no so bi ya anwade a na che so ye komfo obi ya anwade a na che so ye komfo enne ma mpanyifo no sei akwaye komfo weye komfo mo ebi no mo ye o mama ba na onye komfo asebi ofra ahuja tsenia ebi no ma draw no history book mo ni enti yi na bonus ne no ne bodia na ne kitanya no ongita sa de debi o komfo no ti anhye ahuja ansa ye friend say komfo no chi no eyi na ahuja komfo asne besia de wan shebi sada debi enye no kure sada se ni niema no ye no se na ye ha baby na se yen friend Yesu kura na nkombe friend magician se nye se o ye konfo aye bo nyomo mane sa na opanyom de no nye pese so debi no konfo no chi picture ye nimni de wa ye pese o e shehuja ni bi o konfo no chi kura na o yo free jo ye den wan ho free ya esa bre no free aye no pense be se na sa tete bre no mu na ntete na ye lock timi na friend red locks no na eye tinu na ne fusa tete no ne ye free bibi begina obi wo ho wo na ne bawu owo no ne bawu enti ye kotete ho sa nkrofo no se bia ye wo na bawu ye de ne ko abosomfo ho ekogina ema no ye from begina enti komfo no chi no yo free na ne tinu ye koko wan champese be no gina ni tinwi on gina ni tin ono wo normal timi okay. Me chese no yo free na ni timi ni yakoko yo wakan kakra asem no ayede ma me nko na me nko kan ahwefo comment embra ti e ba na fe de wato aso aman fiti imra wanhye ehuja no sources and efre no yen twa ni team person no na fe de we will talk about what first miraculous things or about ninsa na o ma onko de to body a yetwa so haban no body haban no na de wato nyoma no made the history behind anyom na wo mu no na fe de other miracle things or na fe de project pictures ni bi so man nya o send my no do ye ko share ye Antialis obe or say good job son Antialis me da se pa da mi shira ana real OJ or say watching you live at Abonte Dom Royal Place. Into Abonte Dom no kuro. There be adidie. Say you can say Chidom That's a Chidom no. Adonte hene. Yeah. Oh okay. We Abonte Dom no. You can say Abonte Dom able citizens of the town. Okay. Say kuro ma ni nyina obi a otumi ba Abonte bia. Oh okay. That's it. I was watching you live from Abonte Dom Royal Palace, Ewukugwa.
My name Junior, and I'm watching with Redford Asante Boateng. Yo, yeah, that's it. Real OG, cause so I share HRTV. Ne frabo, mon share, ne frabo, ne from you na unya so betwe bi. Na story ne de pa. Mon share. Ana Nana Ekia be the best. Or say, please, we can't hear you. So Sunday, yes, they say yeah, it's Sunday, yeah, okay, yeah, that's it. Anna just be so about say we can't hear, not at all. Prince Edu Jeffy say please the sound. I say master please sound check, okay. I don't know, it's Sunday yet. Sunday yet because he said yeah TBBR. I say Omugusu say please we distortion day inside, too low sound, okay. And Mamuka sound not something and the sound is getting work. I said okay, you to be a class say better, okay. I tell you that's it. Perfect sound, crystal clear. Ha. Ba you won't say every day West you say crystal clear, perfect sound. Mu brofa kesiye. You gonna for ya dear power brofa kesiye mu. Mo mon toko so aden sa. Na answer Charles will say, I'm learning history today. I will be suya. And that is when you history, not just say you are not being authentic with yourself. Answer Sabe will say yes, comfort. I'm not sure real name is coming from Paul Nice. Not just say obi na authenticating with credibility on the real name. No. Also please share be patch mon share video no mon share na kwechire no bia NTB mon share pa yesere mo amon so a en share na ye koso a captain Frank captain or say very nice also chance or say have deceived us pa wow many also chance adwene say Ghana schools adadai because your school books man they read the story of Confederation no sa na ni adro no your boss ni choose Confederation command the golden stool na we bonasere podua kitano anything person not just say sit there than the comu. That is the portray the way we portray Confederation to us. Now Confederation you come and one more sema yes yeah or this kind bo honom monfokutu amanafa hosila se kind na omuntimi ntu or the 90th year baby footprint in your son nyina ye no kore ne nyina ye no kore ne nyina de oye wo hwe oware no a eno de wo hosisi a enti me ka kire amansan nyina ana say producer project oware ne man ne hwe wiase nyina say from 5th October cause 27th October this year oware ni ana there be nya oware no was so na we ye dia aha ebeba aha ye odua abe na abe no na edu ebe kan wase de nya oware ne first oware ne ebo white bia na si odom no we ana we oware ni oh okay oware ni enti no nya ade a okugwa Confederation abakwasam ye kan nya se ye de ano keke na eka niam bebre ho ewo krom ho a enti na make say to October 5th to October 27th e dey koso obi amra okugwa for ye afashe ena abontidom nso edi yesi abontidom hene odi kan wo okugwa no afi na wanya 25 years ye wo ye me ba mami nchemu kakra ye kasa abontidom a enye me ena me ya abontidom me ya abontidom no ehene ana make us hene na esi no 25 years ago no ene ye enemy ai ena ni American say 25 years ago no ene esi abontidom esi hene this abontidom na nkasa e di 25 ena hene no so di 25 oh na chere say me na me the first abontidom hene e wo okuga nice we the picture in that that's so a chance for did and I don't know yeah I mean 25 years ago 25 years still I looking young and fresh oh na now your guy what na more up here do two na mo why are they the nyamiase we shira we shira no obi a opeso oti na onhu bibi edefa Confederation abakwasem no ho no omre wukugwa sin is believing omre wukugwa no yewo niama bebre wo ho sebi ebi kra aka nrema ye pese ye yide pie wukugwa so kwa wukugwa no mo di oma afahye no a yewo po bi a ye komo ho ye dry ye isuo bi ana ho impanyifo ko gina yi apa ya mansuo pie fa ho nyina nipa dom ekọ ho nyina benya bi asa akofie awohu bi da nana manhu bebre obi ofie okugwa bi anim na ye wi amamre no na mo san kanche a nsuo no san twe
kom te sɛ nea wode vacuum atwin so na sa kusha asase nim asan kom na yɛ dry kra oh nana we de nka wo kan tam nke koja akɔhwɛ saa de we mi hu bibi sada tuma wiase nyina sɛ nipa mra na ɔmo nkɔhwɛ bi ɔmo fa ɔmo ani nkɔhwɛ bi sabi o ɛno no ɛnhyɛ da nyɛ abosonsɛm na yɛ deɛ ɛyɛ ade ɛwɔ hɔ ɔmo sɛ nyɛma bebree wa kanchi a wa pour libation no na nya abosonsɛm sa bra and say fa inseku from nakasa nsuo bepie eno so wo ho niema bebre wo hankrofo the credit no ma abosom ne obonsam ne ade but nyankopon tumi ye bibia yeti hoi eno anya obi na beka memeti hoi metumi ate haban miensa haban miensa na me de nsuo agu silver mu na me de haban miensa agum enye hwe saa hamba miensa na me yi afi silver num na masansu agu krowam me di gu ma ebe huru te se na edi esija so edentia eya haban ni tumi ewom enya bosum se metumi ne wakọ na ma kire se wo ti haban we ti fa nsu agu krowa na fa gu odi gu ma ebe huru pepepe ne hura na ye de ama me eye dro a ye de dro se ye de sayare what you say nanso se obi koye we kirewa obeka se onipa na ben bosom esan se nkrofobia fa kire pese omo dada nipa ntino o de bosom besi wo hwehwe ne magoso ne ade ansa na waye sa tumi na wo nwire ne mu dada no wa be ya kire na ama wa fele se bosom no na tumi wo na we de topic ni divert ba hwa ye me de kakra se ni nyina me pa kire etu uji abosusu bi anwade ana okofa noche noche ye no na uji abosusum di abosonsum obi a onim bible mu bia kan bible bia agi abosonsum di esan say din abosonsum na fi bible mu na that's say bible man no nche say ye gide because o say abosonsum ye kwasi asem okay bible na ka asem na say kwasi asem wo wiase what you say say see me ka kire o prince say Jesus Christ be see ha na obonsam so be see ha o me enu nyina obi abenya followers oh yeah no cre say crowd wo followers obi a followers na tie enti no bibia wo ho ye ka be isem ne ade nyina wo ho na mo it's up to you bibia wo pe no no ma she debi ne ntame busa usane se na we de yin ni 11 ne ntame busa usane se fa ne se nyame wo ho ana natural to me na me feel say wugide no eso wo ho no that's right ana abososom so wo ho enti na me busa say based on wo explanation na wo de ma no oji me nkasa abososom ni ho me say oji abososom di say abososom di eye enya bone eye ana usaso believe in natural power ne say oh to me wa haban mu to me ewo nyame de to me ewura nkofo mu a omutimi ne asase kasa da so bodi abode kasa nyematimi ye because wo so wo ka wasam no o ka bibi say ebimu atwa bosumesi onom onom de moje gugu so no mode to me na wo natural existence no e de dada nkrofo uye na asaso be ka say abrofo adada yen na je say wo no hu say unji abosusumu ndi na wo nsaso enje ase Christosum be branded but you believe in the middle natural way for the said supernatural power no mejini nyina di esan say onyankopon wo hwe emransam du a o say mamu nya nyame foforo bia enkam na che say nyame foforo ho am say bible no e kire niema e wo ho bebre niema e wo ho bebre ye ka say nyankopon no de wo ho na obia wo kwan a ofa so e de som nyankopon na ye ya e ma abonsonso ba bebre kura na say bra na Moses de Israel for no ekono omo che wo kwan mu ebi efiase pa ba
ebi boabo omo agudie ano se omo fa so ni Nyankopon akasa ebi on se altar esi asori dem no enye ho na Nyankopon hye o adenti na ya omo kogina altar nim eye biaye bia omo ede ye aye kire bi se ho no omo gina preach enye se ho na ayiwo enti titifo no omo ye bosom se enye se enne na ugina ha ochana na ugina ha ntini se bo we esi ha da bia ba be hia wo sa bo e hu ti bo ne altar no sa ni abompae omo tidie mu enti no so bi catch say abosonsum ni wa wadada da bi obi nkasa abosonsum ni abosonsum de gidi say oye nanan se de krisosum mai no na abosonsum na obi a nam so ye dan ene Nyankopon lanza kasa ye kasa omo gu so say asase ya ensa jinsa before that was twediam po kwame won it's not so no ni twediam po kwame na kasa o but no fast asase ya no so ye dan ene twediam po kwame na connect enti no sa asase so no odi gu so say bo so no odi gu so no ono no ye the connection krisosum bae no ene e be chase say oh say abosonsum yankwase asem na e wo bible no krapo no it was connecting to this one. Maybe it may not be that one, maybe it may be another abosonsum, but no krapo topic in there no. But I wanted to connect say two people church say Muhammad epiema ekromofo na Yesu epiema ekristofo konfanochi ne epiema bi before na I know the me ha kan say eyesa na okonfanocho esofo no omo ya anwade enye ono nko a konfanocho enye no nko a no wa be ya anwade omo ya anwade no esun ba bi obi a be pie ansa okonfanocho fi Ghana ye wo omo ya anwade bebre nso wo ti say India no mo ne Nigeria ne that's right enti yenye de no na ye ka ho asem obi a wo ne de messages no doso yo ya say ni abofo doso no yo ye go back to okonfanochi enti no okonfanochi no okoso eye anwonwade ma sebi na mpanyifo kra esefem esa say tete no na edinsifo ne ade wo ho magicians ne ade wo ho mo ya anwonwade na akore ya anwonwade no na fe etwa niemu esa say sabre no nya aduane kwa na obeyi ama ne namfo ade obi yare kra no a otumi tie duro no de ama no obi yare a otumi so ne mu say katawani na no ho ato inti na fe mpanyifo no kra ye dinsifo ne ade no omu hyeda nya adwuma da bia ya mbisa o mase bio ebisa na akwara ketwa na oya anwade no wan akwara ketwa na oya anwade no wan inti ebe ma mpanyifo no bi kra echi no yo omutrim be se me twetwa so kwekwe kakra konfanoche ye mre nti no konfanoche e dey no benya the connection with Asante Mine e dey na Asante Mine etimi discover konfanoche and I say dey na konfanoche ko pay Asante Mine mu say because we want to clear the myth of Ofi Asante Ofi Nzema Ofi Krobo say ye ka say ye ko ho na ye ko wie konfanoche abakasam say pese ye kananti asebe ma ye niema bebre eche ye no ye echire awanyi kra na sansam ni nyina okay ne fa ye ko ya manikodu be bia enti no konfanoche no sa anwade ya na oguso otumi efifie ni yehu no for long time o ma no wasamba enti wo a omo kan konfanoche hu nsam ni bebre ye se bia akora ya kopie ba bi te se so manya akora ya kopie ba bi te se nkran akora ahu enti na nkrofo hu se yehu no wa but uhu no wa no o hwehwe na isa okoni kro enti na sa abre no de nkrofo a omo ba ekugwa abehwehwe sa akora no ye bebre nti se asema sise ubon se na etreko yesi akora bi aba ekugwa yesi ya wo akora bi wa kugwa na niema oye no de enti na nkrofo kra etumi ba efi echichichichi ba pese ombe hu no keke na etore bia oba ni hu ye den se wonnim no na ba ni hu ye den because say fani say owo fie kra na say owo fie ye be ko no ni ho nti obetumi atukwan afie akiri akọ hwehwe na wonhu no ebi won so obekọ no ho ni namfu di agro ne ade nti onyi ti say 16 years na ade na fere awonwade no emu ye den sabre no mu ena ofi ase say
aba esi ho say no odua aba bi wo ho no beba pictures no producer on project abede my na on ka ho ase abeno say the befa picture no one by one na wa try abeno say ni ho abena bu oh abu dada ma ko fa no cha be ono adua no bi etime ebu no there be oni munienti a na ordinary adwin na eka but o comfort not in sa no ye ba nienti o ye de obi nche de num ye de adwin ka say obekọ no e na odani because na microphone pen asem na obefi ho no nti bia phone no de dani abenisi o say ye ukugwa na enkoso da o si ukugwa stress enkoso da ebufu obekọ na akoye say ye yinama I say yesu pepe but ne diem anje no sa enti no ebufu kakra o de ebufu edandan ne ma bi ani ansa na o de koye ba sene ye etie bia no obi ani mitima se ba bia sa obi ani mitima na ba bia ofi so de ofi ho na ye ka bakosem nkosi ba bia betwe wa adwunya ko emse sa habe na wo say de ne bia wonyi a Champon regime. Oh, yeah, be has now okay. A Champon regime, President a Champon. I'm because yeah, be on maybe 70s and 60s and 80s. Yes, a Champon regime, yeah, 70s. So, yeah. What's a bit when I mean, Sefi Nemo Money be amwade. Sa kwara na America. Oh, okay. Obeya amwade. Enne be man krofo adwan ba so ni American. Sanse ye wo akwara no wo fie ho a the front boy sisi a ye wo no fie ho a otiase sisi obi anim ba bi owo esan so no so no ofi anwode na sesa no nkrofo be chin ni sa na nkrofo ba ho abehwehwe no nkrofo wi afi no because we fi area ho for long time no ti nkrofo afi ba yen a sa bre no ne ye wo ho no a ye hu ne course no me kemu asem kire wa sa bre na videos ho a ye twetwa ne ade a anka ye hwe video anka obahu obagedi say dey ni but sabre no yes try no video na waka che on say mo obi an try no video na ni say what pen say obi fie okugwa kan say obema ade asan awia kete ya na sa ade no nso bre o kan ye no ampa nsuo mura ye de ni ye fa ni say nsuo mura nso na ade asan say adiansa na se esumu badia se sra na che se nsu amuna o ti ase ye be ka se nsu amuna because ye nimsa adiansa ba na adiansa ba bia ye tun o boy no na ye o boy no nti eno no ebe man krofo adwen apaso na owo ho be sin na nka menim ne asidie but ase only ho for long time no aman krofo we refi ye na hu so gusu ti ase wo se okoya chete na hu so ewo mo secretly baby o she ewo ma oba flash no ko unya so the same na eba there be oba opanyi ya labi ya meka na asem no ono de se ya pani pati mu ani ye a aka metumi aka se obetumi ehu ba bi o she na on se ni party we no wan hwe ye pe na ye se wo de wonim dodo opanyi ya labi no esesanka awukugafo ye soni mu se gold nanka nia onimu no potin no sua wa kire enye sua abakwasem
okomfa no che ni abusua no say bra otumfo o say tutu call awukuba ekohwe okomfa no che fie no me de na otumfo ne ni mpanyifo ne mbe ya adwen a anka omo mefa opanyi ya labi no enko tenase omo nye ni yie papa na fe on kire niam bi onim nipa bebre nim before to me my niam ayira yehunu so your ordinary man on am ho obia for so o kan ba kwasem keke but onim niam bi a nipa bebre nim because me ti American science obi obeka konfa no che asem no honhom edru no bue na adwen mu no waka che eno ofifie ho sa boy American asem yi no onim ne ho akwan me nim pa wo mitima e madwen de se opanyi ya labi se boy e wo ba bi a onim ho enti you go back to Okonfa-Notche. Before you go back to Okonfa-Notche, no, read the comments. Kakra, we are near Busa say we are there. No watch there enough there. You put it, you proceed to Okonfa-Notche situation. No, your Jerry Kwabna, Kansas, or said, please ask him why don't they come out with a good documentary. It is time to tell our own story and tell it right. Probably they can partner with School of Performing Arts. We also look up to Western world to come and tell our story wrongly. It's time. And yeah, so no can say I don't more fun crying my out. No cry. So over here. Picture view or her not a war. Menshia museum ho. Na sa picture no bia na me de mam wo he ehun asem a ye betumi aka. Ebra me bedi abonte dom hene no. Me call otum picture we ana. There be we Okonfa-Notche fie. The fear you won to fear you won it to me. Hana you walk boy so toy. Sir, if you're pepe. Into a boy Okonfa-Notche asefo. Pepe. Into no that lineage. Into one day we to picture we say there. Go back to when my go back to back no. It's one day no another descendant might come out of this house again. Sanye, and they believe now believe I we say be possible. The dreadness you no of your work of an original flower is you sir dia ketwa na esi ho no. Because I say you know who you need to be sir. I see ho years. I see ho years. Enti no eno tin na ye ka say wo se obi fi ba bi a ne fie wan na den na wo ho a kire. Sai wo wura ha pa a ne enti anka tititi anka ebi a ye bu ha kra aye no foforo. Ba ne enti o mu ja ne san peso eye titi ade e san so Okonfa-Notche fie ho no obi into me sorry nka say ye mu ni esi ne fo o ware no kro mo kotam fi kwa ho e ba fie be je ho no ni ma esisi ye within 1 month ni wo ma omo yes adwuma ni nyina ewuye. Yes Emma honhom bo bi so no mo ka chen say o ware no ni ti ha e fie o ne si anasa kwan ho e kwan no ho ne si no omo sa de call back because I catch on say man fan call back obi a asefo ni bako omo de ko see back no so eno am trouble bi ama be si ne. Wow. Enti ade no nye say ye kan keke eye honhom wom ni enti a omo time ye say anka omo koje hu na esi be ni say omo te say ye say asantefo person omo san ba be for ware no kan ayi golden stone no nti omo mpanyifo ne te san no msi da bi ye ntina sema we so enko nti ye fa kosi to omo tam ekoje hu no trouble is ye wu e ba ye no ene be si say no mo san fa kosi ba bi esi no bi entumi mfa senia sword no sikuma sia bi entumi nto no sa na we so so bi entumi mfa ena mpa be si ne where your golden stone no where your golden stone no na me ba me show fa your picture back if you hon picture no me show if you on me bo kwashi bi busa of you on e pin from motiti ho no no openyi ya la bi e ka ho bia na
see how the opinion like the being come. Na kaya me say no kwati fifi ni wona go opinion ala bia na no ti e ko nya fita no so no. There be no in your opinion ala bi no oluku so young when yi pa ba oluku so young. Or you very nice. And if I ko picture ba ku bi na de buy na me ka say picture na your friend say I say titi picture bi sa no. Aha we aware no. Titi picture we a chepa. Titi no aware no bia no is aware ni si ase no. Bia no da so ho aware no da so si ase ase. Nti ho na e kwan ho de no. Ho na e kwan ho de no. Oh, I see. I see. My next picture no try abako se mo picture no. Na haswe. E ho na wo hwe first na say yes. Ti bia na wo kan na si no. No na da so si wo no. Enu ane da so si wo no. And then wo kwan ho so ampa. Kwan ho pe. Ye ho ko ta. Another picture. So if you are. I feel baby na penny for me take first. Okay, another one. I feel okay. Na haswe. Aha. Eye okugwa sell no so baby odua ayi abe no. Ne ayaje ho no ye enua bi esi ho mo ye amamre wo ho. Na wo ni nifa so say ni sa picture wo pictures ni mo. Nti animu hana na abani si. Na abani buye no se inframa boye abani himuye. Obefana de koy. Abani himuya kosi se echia no ankobo bia dan so amaloro kwam ansehwe na babia na odi dewro na sen no. Dewro ben no. Dewro say dewro ankasa sen ho ahwe yinkram. Akitawim say ya asa akeke. Na wo kwan ho kra na yanje ho. Echire ya no ma je ho because na Ghana for yedi ebu bi abrosa ka we tourism park was it cafe excursion it's go trip na we ho na de wo nse video na ye show see ya ho na de wo nse abeni bu abeni bu ya na abeni second abeni wura wo no e ko se wo pepe selection let's abeni bu yan chai ache how many years oh ache. Yes, they just say me. Because what they say na see how ibio. There be say, say, osha ebu, ena. Yes, see fofo. Ya no fofo. Ena tokro de omo so. Tokro de omo antochi. Fina Matias enti abeni bu na wo obi ani ho. There be ekoto ho no. Pepe. Ena mo see yes wo no no ye de fa ho say. Ena mo ja tokro say. Ho de mo afina Matias. That's right. Afina Matias. What you say what regret we bu na we you so eno no ne side na na ye hwe no. Ne side na ye hwe. Na so mo painting on the black. Enti no de un say wo no na wo ba bia taxi ni si no enu no wo no ena ha no ye ba bia mpanyifo koya mamra bo ha ba bia na ye hwe picture bi first ha ba bia obi gina no inside ho ye abo ena wo ho mpanyifo koya mamre wo ho a omo tena eya mamre. Yeah, my another one ye hwe and the G history pa wonya we baby this HITV enti we ye bra otumfo say tutu e coffee ho e kosra ya oba okugwa yeah, nice. So the second no ni said the first no na be for comfort not call you na no crap enti we buy no oba ni ti e be hwehwe sa come on my next one why I see wonya no be bia this HITV so na picture is where enti picture here me dey can catch us me be di abonte dom hin we okugwa no ni mpanyifo no bi bedwen ho a se ne ti asantefo okonfa not so na asante etumpon sei enti tie pa nkaye ene wo ye ne asantefo entem to be on to me in Chile, maybe Portibia, and to me, to me also, and I'm a call Otumfo Poco Wareho. And to what Nana, what your Poco? Then I meet you, but me a Sunday. Oh, Nana, more pia. And to me call you too, Otumfo or Poco Wareho. And I don't know what you know, what him look young. Me quaco, me trap on your supply, 25 me. When you know what him look young. Enti no me call picture no ni me call sa picture we na ye kese omo ye ne kese edisi museum ho me nim say da so ho ana say ni ho bi na na esi ye ne se sa bre na ba fa akoto no nyina ho
Minimba for Kuto. Oh yeah, champagne. Oh, Otumfo. Oh, okay. For Kuto. And you know, me call hono. Dana na me call na me the anniversary na yako. Na Tuesday na me fra ko jan. Enti me pie ye no. E no suma mpanyifo say me suma nkrofo mo nko ka chen say awukugwa abonte dom hene e say obechia me. Enti mpanyifo ehia me wo kwan na no na mo kire me say enne ye ebenada ye mfa ko jan mafia. So Otumfo te say me na me ba no opese me ba. Enti no se be ya omo de mbekọ Davidem mama makosesa me ho na fe maba na msi me ni ho asam enti ntoma efra me wo ho no anya ntoma me na me fra fi awukugwa ede koye omo koyi ntoma no wo Davidem ene ma me fra yi mo koye ntoma wo ho bebre omo ye se me ntwuso ntoma mepe enti sa ntoma we ya me fra egu ba bi sei enti me hwehwe mo na me se no na mepe enti mi ana wo ko kire me ntoma no ka kire me se oh nana entuma wo nyina ne obefa bia wonsan fangu wo ya wo dia wo de beko na mso da bi we ya na mpese ma bem. And what's the history behind that one? Santuma no ye entuma na se wate ya pese pen na mente na nya entuma ahimfufura ntine gufom ayese ya egufom a ebi amu ya kata nyema so what you say na me say no na me pese nifra what you say ye ka say no ye woni pa bia onyame ahira won onyame hira wa anye se wanya sika nko an ye woni pa nyame ahira won a o pese ukunu kra won tumi nkunu o beye o try sa nipa no bebre kra o bewu Adijame ye woni pa bi sa omonam omo wo wiase bebre and then them kind of me pa ma na be kasa no tie o tutu dia so betu de dua wa bewu ahu enti no sa nipa no so no omo adwen kasa kire wo se mi wura dem ho no nia ma adwen kasa kire me se me chuso ntuma we for why I don't know. In my own little superstition mind, only I'm supposed to make me a define and if I say Ahumbrase na ma opeke Santuma. Ahumbrase ka ho and because Kabetwa peke the biggest one and the beautiful one. That's right. But Santuma ka peke no hinu ahifo no do call ka they will see you to be different. And as adubone na debo trim so a ombe hu asem bia obi kan wo ma ahifo na de me call dem won ba ko ka say sa agugafo e de o kan say o whisper to obi say o say no pa for sa agugafo e ba me so na eno na mani agem so eno na me fra ti me fra in short no me fra no eno mo de me call Otumfo na ansa na me fro akọ Otumfo no baafo akoto no e oda say fi ase wa be susuro no obi anyi ne mpabo ngo say di nti minim na pictures ni bi na anya we nko a pictures ni bi wa bra me chia Otumfo no Otumfo etia ne mpabo am manti ase but me dia sama na me de ko no eno na me de ko nti no in short no e be ka me ni Otumfo kwa na hye mpabo asa na e di bia ma nti bra achamefo be chia me ni ade omo ya mamre bebre be chia me ne omo pisa me asem ye da bia me kaye ntam me kaipe na me re ya ho nti omo be chia me wie ya omo pisa me kwanso na me ka kire on say me kwanso nde simple kra meaning say okonfa noche obi a asantefo ni no ho agro kra eno meaning so omo nimpa say ye be fa o say tutu e be fa ne fie okugba no so onim na me say ti no ne ti am ba ye say ati okonfa noche eye ma asanteman den kaye ene da ho say bia afi bia asantefo ni okugbafo eye amamre bia na say gina ba bi ka bibi e fa okonfa noche honestly Otumfo transi kom otransi kom no se fibra obedi dia de oni mama abakose ni nyina na mo obia mfi okugwa ho emesusu sa asem nche no enti ma be susu sa asem a kire no
obedi hu dwuma one na sante man bedwen ho na mwa papa bia wo bia no odi amame nti enya ade a odi bedi agro na onim se me call ho no anche eno tumfo yare o call London ba me eti ya se otumfo akababi wow eno nti mpanyifo bi ye wo one Mr. Bro baby kra wo Manshia Palace so that's all her I don't know ye wo mpanyifo bi o ma framing several times say enti no anka me mechia otumfo na sa ankomo na me ni otumfo poku warede ye no me ne meto aso and the first person on frame nam say well e ni die kwan mu ni ade ade but sisi ya no me nim say oba ye no impanyifo na ewo ho no aka sa asem na kire no say see e no hini bi fie okugwa ene onua ebesusu ho ana enye say wo sorry troka na tama gidie ni sunsun no wura mu say me nko no ba wonya sure say nkomo akodi ye ni tina ma 24 tutu eba okugwa minim ebe sera efie no me kase minim ya ka kire no ba se ebia ni amadwen ni se eye no a aka eden a medin da wontin kom obabi samase nti eno de akoye se yo yanko ba to okonfo no chi ne fa story no emre wie na ye o say to be different sessions because they say you the birth of okonfo no chi you hu am nema bebre a oyeye no. Now we want to go into the deep, the depth of how Okonfa-Norche was discovered by Santifo. We no kwa Santimemu. Now what we say the myth surrounding Okonfa-Norche Krobo 4 side ebi na area ya kan de wo ho asem. So I think we'll probably be doing about 3 different sessions of this or four cra based on how a story is going. So my cra where's a big episode be because see about Okonfa-Norche. Microphone to me nya the real picture no ni say o kan back asem say o kan fi 1 now jump ko 10 fi between 1 and 10 no ayo bi adwen basa obi so betumi abe kan 2 and 4 nti da bia no na am say wo mo say Okonfa-Norche fi o mu kro mu nyina o mo ka fi time a awonwade no start ye o mo ka na wo mu na wade no kure ko see he na bisa se o se tutu ni din tutu no efi he na den no hu se Okonfa-Norche bi wa den kwa na o se tutu hu se kurapem wo ho na as se pa na o dem yes no ne be kan da next week na se ye be kan next week e betumi ato aso akodu ho wow ebetumi ato aso akodu ho na me si ni mfimfini kra me si ni mfimfini a ebra ye kan keke se o se tutu be fa ne koy but o se tutu pa ye no wan so ni mu amfa na anko o ka kire ni se onko no beba ono abe fi na se na ba bia ye be fo akọ unim ho na ho be de aba na se mo gidi se metumi aye ni a ni enti amohia me ne dia o de ko meba e ho ye mfimfini be bi o me kan keke na se ne ye beto aso ye be kan du ho enti no bra o se tutu kodu kuma se no na ama mpanifo nyina ye disappointed so want me amfa na ma Okonfa-Norche ni o se tutu achi na let me go you see you do ho ye but so o se tutu the first e crash Okonfa-Norche ba e don't know to Okonfa-Norche nka e don't na me catch on se ye be ba ho ye o te ne nka ye be pa ni nyina ho e no na se wan hihye anko a wo ba yire mu yo na my final words near face here so na me po chana na me po na suke dia to aso nia me kan se okugwa abontedom edi afashe 25 anniversary ewo okugwa started October 5th ko si 27th October we foni ya mo hwe ye bra na okugwa abontedom edi 20th anniversary ena se say eko 25 no until when I will tap akam no me na me tap akam no oh nice okugwa abontedom so na wo ho be wo dom na egu ho nyina okugwa abontedom enti obia opese anka Okonfa-Norche ya sama ye kan nanka oware o hwe bi ye wo ba bi kra
okotena di agro nti no ordinansa e draw oba a ne nufu nyina wo ho e wa okugwa sisi a ebo so ebo e no de yes a design enye se e wo ho sisi a nti no okugwa ho na ye de okọ ye de okọ ba bia ye ko friends oyi na wo hu ware ba bia e da wuro yi sen ne ade nyina o there would say abene bu ni nyina there wo ne da from ba da ho bien for example there be the won't wo de kwan na wait with the kompo ebo kra ko fa ka sama ba wahu ana ni amamre bebre wo ampanyifo no ye ansa na wawura inside of kra ya na ya ase yo ebusuafo ni adofo ahwefo any HITV domkum ni na domko ni na ensem na ya te na de me de mi agi me sempo mo ze be de komo ne kwa na se famia na ma ye din se akola wosua kasa no nkomo yi ama abrama se pa me ama menya ho brase sa na me pese be kan mesua nyima pi so gidi se wo so nyima pi so afei ana wa join ye ya mesraw esipe kolokoshe rewind no ana se obetuma ko HRETV e wo YouTube na wakoshe oko HITV wo YouTube so abomodi na subscribe de be kan HITV ebusuakuo no ho na nyina yendidi nkomo hwe ne yakoso enya sa so de na the Facebook is Fire Empire TV so na wo hwe wa mse fu obusuafo any one na phone na say nkomo no ne yakoso ni o the true story is secret behind Okomfo Anokye enya nda kamenim so Okomfo Anokye no nhye osi ye friend center ina de huja no nhye ehuja enya nda kamenim so Okomfo Anokye no onye rastaman and then kamenim so Okomfo Anokye no kita podua but portrayal ye dey mind about Okomfo Anokye ago your school books no any movies any documentaries for Fraba so no any HITV ye did nothing but authentic news and the krankwan ye dey bram mesraw na natie na make say won obi a ofie okugwa and I ofie okugwa na so different story from one and I say na I urge you say from me contact number na frame me to debunk everything now you think that you know about what na aka that's all about video you so crap about be debunk krampa onia ye be mo aidenye a kire wadwene but make sure say no cry and na wabeka because the fact that na natie yeah because oh na natie okay no cry yes no cry to so be debunk but until then no that is the final truth about Okugwa story no ya dem asese maka ma yi djumedi abramu na watwe sadne ye bebe so abetre mu ni atoa Okomfo Anokye story so part 2 fra wunua na wunua fra wunua na wunua no emfre na points ni anana danfo ni edi agoro na ye ni abotidom hene sesa ne kana abotidom hene a wo Okugwa kumenkum Srekun kumekum Srekun ayirekwa the first nana kumekum Srekun ayirekwa the first oya abontidom hene of Okugwa yene ne atwetwe nkomo na ye last final part ni we are na video ye bie phone lines no ama obi na obi a kyerɛkyerɛ na adwene yakobo ma de panche ye de mase se mu nyina ma hwe madwudi akoso kama Akuapem TV be pauso hein